intebe y'ihongerero. Kiswahili kiti cha rehema. Na hii kiti sasa ilikuwa protege. Ni kusema hapa kulikuwa kerubi. Asema alikuwa anatanda mabawa inaelekea huko. Na hapa kulikuwa kerubi. Naye alitanda mabawa anaelekea huko. Unaona hiyo? Hapa Mungu ndio mwenyewe alikuwa anakuwa hapa. Unaposoma Biblia mzuri, Musa naye ndio mwenyewe alikuwa na uwezo wa kusimama hapa. Mungu anasemea hapa, anamwambia wewe waambie wana wa Israeli. Jumu sizania sebe Musa aliendelea kwenda kumlima Sinai. Alikuwa anaenda kumlima Sinai na hawajajenga hema. Lakini wakati hema ilijengewa, wakati alitaka kusemezana na Mungu, aliingia patakatifu, anaingia patakatifu sana, anaingia hapa Mungu anasema. Ngire wa imani bya Aroni na Miriam, mwahangaye mune kumugaragu waje. Mwega cyangwa abandi bahanuzi. Niba nzavugana nabo, nimwiyerekwa. Ariko umugaragu waje bose ntabwo ariko be. Tuvuganaga duhanga. Bavugana bari. Imana yabagiri hano, Mose ari hano, bakavugana bareba. Hawa makerubi sasa walitanda mabawa, ilikuwa ni kiti cha rehema. Hii kiti cha rehema sasa ilikuwa kwa hii tarehe ya mwezi, kwa hii tarehe 10 za mwezi wa 7, njoo kwenye kiti hiki cha rehema. Hapa mbele kulikuwa kitu ambacho wanaita madhabahu. Wanaita nini? Madhabahu. Na hii madhabahu ilikuwa na pembe 4. Hapa kulikuwa 2 na hapa kulikuwa 2. Hizi pembe ile sasa zenyewe zilikuwa kwa madhabahu, ndio tunataka waambie. Zile ng'ombe zenyewe walikuwa wanatoa au mbuzi, usizania sema walikuwa kama wanabeba yote wanaichoma. Hapana, walikuwa wanakosha damu. Ndio maana Biblia inakataza ya kwamba Mkristo asikule nini? Asikule damu. Waisraeli walikuwa wanalikatana, na wakati wa mitume walikana nao wakafanya nini? Wakalikataa. Ilikuwa namna gani sasa? Wakati Hano alileta kondoni mfano, balikuwa wanakamata ile damu, banakuwa wanaimanga hapa kwa madhabahu na kuikonga. Na wakati wataikonga anasamehewa nini? Dhambi zake. Nasamehewa dhambi zake. Na wakati Waisraeli wote walikuwa wanaondoa msamaha wote kwa ujumla kwa hii tarehe ya mwezi wa 7. Ilikuwa je? Balikamata damu ya kondoo, wanakuwa wanapakara hapa, ingine wanaimanga maizi pembe na maizi pembe. Kisha Haruna ananyosha mikono kwa hii damu. Anasema wanaume ambao walifanya dhambi, wanawake ambao walifanya dhambi, wavulana na wasichana ambao walifanya dhambi, Bwana ufanye nini? Na pale pale wanafanya nini? Aroni kuona na takome. Akandi kaka mukari kibesha mukaje gukora kwa kubitaka. Au pale kama bwiri. Uru mwana wagafuruka ashobora kwiterera hejuru ngo papa ni apotre bagiye gukora ibyo sarakora. Cyangwa umuntu warukagana bata ira papa ko birasijyana ni. Hari gihe yabyiterera amagapfu. Rero kama bwiri. Usomye igitabo cy'abarewe mu gice cyacu. Bene Aroni byageze igihe bakamata. Datasu mugenda gasika amaraso hayi. Yari byo gutwika sagenda gadashira mu muriro hari. Bigashoboka. Ibihungu bibiri birabipinze se bakabati natwe turagenda tugere turacana nkabira tunanira. Byaje nabyo biraza bishira umuriro hano. Reka mbabwire isko yabakoraga ikintu acerezwe utaracerezwe wakwiye kubikora ukarimbuka. Bene Aroni baraje bageze hano bacana umuriro, bamaze gucana umuriro Imana ngo amenya ku muriro kwa Aroni acanye ikamenya n'umuriro kwa bashitsi bacanye. Amen. Maze Imana ibonye ko atari Aroni wawucanye bayiragira imbabazi ngo nabahungu. Wamuriwe yagwerekeje kuri abo bana urabafata urabica barapfa. Ko mwabisomye. Uretse n'undi wahandi n'umwana gupinga se ngo birango papa ngo akora yababyerejwe utabyerejwe wakubesha Imana ikakuriye. Aha hantu Aroni yahatambiraga mu buryo bubiri. Hari icyo bitaga imibavu ihumura neza. Hari icyo bitaga imibavu ihumura neza.
Tugiye kwandika uko yaza kino. Buri gitondo kurikirana neza iyo buri gitondo Aroni yavaga ino akaza akagera hano. Hari ikintu kirano reka tube tugisizeho. Hapa kulikuwa pilika kikarani. Byari ngombwa ngo Aroni yarazaga akaza yagera hano akamaza agakara. Ipi naomba kwanza kunawa. Wakati anafika hapa na nao kila asubuhi alikuwa analeta uvumba na manemane anatoa hapa asubuhi. Anarudi. Tena magharibi, na alikuwa na kazi. Tena magharibi alikuwa anaongeza anaingia muhema na kuya huku anaongeza na nao tena anatoa uvumba. Sasa magharibi hasa wakati alitoka hapa alikuya hapa anageuza hii mataa mzuri na kuimangia ndani mafuta. Aseme ilipinda hapa tangu jioni mpaka asubuhi. Kwa ni kweli vilivyokuwa. Mwaye kufanya hii kazi sasa. Yai ilikuwa kila siku asubuhi na magharibi, kila siku asubuhi na magharibi, kila siku asubuhi na magharibi. Lakini kumwaga damu humu yao haikuwa kila wakati. Ilikuwa mara moja kwa mwaka. Mara moja kwa nini? Kumwaga damu ndani ya mapembe yayo ilikuwa mara moja kwa mwaka. Lakini kufanya uvumba yayo ilikuwa asubuhi na jioni. Tunataka pana mshairi wa Biblia. Kwa tuone verse biblique yenye inasema ile maneno. Ndani ya kitabu ya Kutoka 13 utaona shairi tukiwasili. Kutoka Kutoka 30 utasoma mstari anzia mstari wa 6. Kutoka kitabu sita yake anakuja kusema na utaiweka mbele ya pazia lililo karibu na sanduku ya ushuhuda, mbele ya kiti cha rehema kilicho juu ya ushuhuda, pale nitakutana nawe. Aroni atachoma uvumba wa manukato juu yake kila siku asubuhi wakati anapotengeneza zile taa. Chia pale kwanza. Amen. Aroni alikuwa anachomea uvumba pale kila asubuhi na kila magharibi anapowasha zile taa. Soma nayo tena mwanzo. Kuvamia mtato umurongo wa 6. Uchegereze umwenda ukingiriza ya sanduku y'ibihamya kibe imbere y'itero y'ihongerero iri hejuru y'ibyo bihamya aho nzaja mbonanira nawe. Amen. Soma hepfo. Ariyewe Aroni aja ashozerezaho ibibazo by'ikivange uko bukeye no mu gitondo uko agiye gutunganya y'amatarabaza aje ayoza. Amen. Ndagira ngo mwamaze kubyumva buri gitondo na buri mugoroba yaragomba kuzana akashira ibibavu agatangira ubwoko. Buri gitondo na nimugoroba. Musome mstari wa 10 tusikie sasa vyenyewe vilikuwa vinamleta mara moja kwa mwaka. 10 yake nasema na Haruni atafanya upatanisho juu ya pembe zake mara moja kila mwaka, na damu ya sadaka ya dhambi ya upatanisho ataifanyia upatanisho mara moja kila mwaka katika vizazi vyenu vyote. Achia pale. Soma nao. Aroni aoyere ku mahembe yacu itongano rimwe uko umwaka utashe amaraso y'igitambo gitambirwa ibyaha by'intongano. Amina. Ni kusema ya kwamba kukuya hapa kuweka manukato ilikuwa ni kila siku asubuhi na magharibi. Ndio. Ndipo alikuwa anaweka uvumba. Ila kwa kuweka damu ndani ya mapembe kwa ajili ya ondoleo la dhambi kwa wana wa Israeli ilikuwa inafanyika mara moja kwa mwaka. Na hii damu yenyewe walikuwa wanamwangia mwa hii mapembe mara moja kwa mwaka
Injili inamaanisha damu ya Yesu Kristo. Juu Paulo anasema ya kwamba ilimwagwa kila mwaka, lakini Kristo alipokuja akaimwaga mara moja, ikawa inatosha. Tena makuhani wakati walileta damu katika mapembe hii, walileta damu isiyo yao, walileta damu ya kigeni. Yenyewe walitoa ya kondoo au ya mbuzi au ya ng'ombe. Lakini aliye kuhani mkubwa kushinda amri alipokuja akaleta damu yake binafsi. Watu tuone hii birika ndio walikuwa wanafanya. Watu tufungulie shahidi tuone birika nayo walikuwa wanafanya namna gani. Kwa ile kitabu utasoma mstari wa 17. Kutoka Mstari 17 yake anasema hivi. Bwana akamwambia Musa akisema, utafanya birika la shaba na tako lake la shaba kwa kuoga, na utaliweka katikati ya hema ya kusanyiko na madhabahu, na utaweka maji ndani yake. Na Haruni na wana wake watanawa mikono yao na miguu yao pale. Wakati wanapoingia hema ya kusanyiko watanawa maji wasife. Au wakati wanapokaribia madhabahu ili watumike kutolea Bwana sadaka ya moto, hivi watanawa mikono yao na miguu yao wasife, na itakuwa amri kwao kwa milele kwake na kwa wazao wake katika vizazi vyao vyote. Amina. Uwiteka ya Mosati kandi uzacure igikarabiro mu miringa n'igitereko caco igicure mu miringa gikarabirwemo, ugishira hagati y'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, ugisukemo amazi. Aroni n'abana be baje bakarabiramo bogeremo n'ibirenge. Uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro baje bakaraba boge ibirenge badapfa, cyangwa bagiye kwegera cyane gukorera umurimo wabo wo kosereza Uwiteka igitambo gikongorwa. Nuko bakarabe boge ibirenge badapfa, bizabere Aroni n'urubyaro rwe itegeko ridakuka mu bihe byabo byose. Amina. Ni kusema hii ambayo inaitwa birika. Ndani ya birika hii kulikuwa ndani maji matakatifu. Ilikuwa ya kufanya nini sasa? Yeye Aroni pamoja na wana wake walikuwa wamepewa amri ya kwamba wanapoingia katika hema takatifu sana, kwanza walikuwa wanapitia kwenye birika, wananawa mikono, wananawa na miguu. Wakati walikwisha kunawa, ndio walikuwa wanaelekea kwenye madhabahu kwenda kutolea Mungu. Wangejidanganya nao wanaingia kwenye madhabahu bila kunawa, wangefanya nini? Wangekufa. Ilikuwa amri kusudi wakoe wanaitimiza, apre kuitimiza ndio walikuwa wanafanya kazi ya Mungu. Kwenye tunafikia basi ni wapi? Tunawaambia kama hii hema takatifu ambayo mnaona ilimaanisha Mungu. Ufuate mzuri. Ilimaanisha nani? Mungu. Imaanisha Mungu. Fuate je. Tena hii hema takatifu bisi mnaiona. Kwa hiyo wakati kufuatana na mashambulizi ya watu wa Babeli, ya watu wa Misri na serikali nyingine za dunia, walibomoa kanisa ya Yerusalema na mahali patakatifu na patakatifu sana pakabomolewa. Unafuata mzuri? Yohana anaonyesha ya kwamba kwa miezi 42 ya kwamba mnyama atakuja, atabomoa hekalu, atabomoa na madhabahu, na watakatifu atawabomoa, ila nje ya hekalu ndio kwenye kutakanyama. Wakaipewa miezi 14. Ni usema yeye majengo yenyewe kwa Yerusalema yote ilibomolewa. Lakini wafalme wa dunia walibomoa yale waliyaona duniani, lakini mahali waliona mbinguni kama kielelezo ingali mpaka leo. Mpaka sasa. Mnafuata tena? Watu waoneshe kama ingali. Yohana kaingia katika vizio yake. Wakati aliingia katika vizio akaona mambo ambayo yanatendeka. Yeye akaanza kulia. Alipoanza kulia akaonyeshwa hapa chini ya madhabahu
kulikuwa watu nao ambao walikuwa wanalia. Hiko ndio vile. Wale watu walikuwa wamekatiwa vichwa vyao. Yeye Yohana aliona vichwa hapa kabisa wako wanalia. Na wale watu ambao walikuwa wanalia hapa chini ya madhabahu na wao walikuwa wanasema nini? Ona walituaga juu ya jina la Yesu. Walituaga juu ya amri za Mungu. Walituaga juu ya amri za Mungu. Mungu utafikisha lini bila kuadhibu wafalme hawa kwa ajili ya damu yetu? Ni vile mlisomaka. Yohana akaona malaika mwingine anakuja, akasema anakuwa kuambia hao, nyie msilie, lakini walikuwa chini ya madhabahu. Yesu nadhani ni Yerusalemu. Yerusalemu kulibomolewa na kuitekewa na Warumi. Madhabahu ambayo waliona watu wanalia kulia wapi? Mbinguni. Kisha ule malaika akamwambia, msilie, chungeni na kungoja huko duniani mlikotoka. Bakina Krode wangali kule, bakina Kafuru wangali kule, bamisemuro wangali kule. Nao ngoja wawakate vichwa, nao wateseke kama nyinyi, na hesabu itakapojaa ndipo mtapata thawabu yenu. Ikigicaniro cyo mu ijuru na n'ubu kirahari nukumenya ko kirahari. Ahubwo babwire ngo Biblia inasema hivi, Kristo alipopanda katika Waebrania vile Paulo anasema alipofika mbinguni akawa kuhani kwa siku zote. Haiko ndio vile basi. Akawa kuhani. Tuambie hivi, Yesu alikuwa mbinguni akiwa Mungu. Fuate mzuri. Akashuka duniani akawa mwanadamu. Sio vile. Akaongeza kapanda mbinguni. Sio vile. Akarudia katika roho. Watu ambao wao kama roho yenyewe kwa pamoja na wanafunzi kama ni Yesu. Yeye ndio mwenye alirudi. Sana waambia hivi, mimi ninatoka mahali mnapo, ninapoenda sasa, wa dunia hawataniona na nyinyi hamtaniona. Lakini kitambo mimi nitarudi, nitakaporudi kwenu, baki na konde wa msemo na wengine, na wakafuru na warukagana. Mtaniona, lakini wasekoke na waporo. Kumbe Yesu alienda tena akarudia. Lakini Paulo anasema kwamba alipopaa na kupanda akafikia kumbe kwa Mungu. Akageuka kuhani mkubwa anayeshinda jamaa ya Lawi. Tena yeye kusuda ingie hapo na kukanyaga kwenye madhabahu hii na kutoa, hakupanda na damu ya ng'ombe, hakupanda na damu ya mbuzi, hakupanda na damu ya kondoo, alipanda na damu yake binafsi. Sio vile? Ndio. Yeye sasa tunataka ni mkutano ambao wanatusikia. Hapa tunapojifunza hema takatifu kunapatikana ndani amri za nani? Za Mungu ziko. Na ndani ya amri za Mungu kunapatikana Sabato ya Mungu. Sabato. Anayeshika amri zote na kuasi amri moja, zote amezivunja. Sio vile? Yeye wanasema ya kwamba mtu huyu ni muasi na kweli haimo ndani yake. Na Yesu Sulemani anasema ya kwamba wale wanaoomba Mungu lakini wanaasi amri za Mungu, maombi yao ni najisi. Sio vile? Baporo nao wanaombaga kweli, hata na Wakatoliki wanaombaga, na Waislamu wanaombaga. Lakini japokuwa wanaomba hawashiki amri za Mungu, ile maombi ni machukizo mbele ya Mungu. Ni machukizo. Sasa wale ambao watakuwa na neema ya kuingia hapa ni wale ambao wanashika amri za nani? Za Mungu. Haiko ndio vile. Na niwaambie hii hema japokuwa mnasikia kama Mungu na manyumba mbinguni, niwaambie kwa hii hema ndio kutakuwa huko kwa Baba. Mfuate tena. Yohana alitegereje mjesho makuja linu. Anavuta mboni hema y'Imana. Madumisho. Mboni hema y'Imana. Imamise iturana n'abantu bayo. Maze ngo muri cyo gihe izabimana yabo. N'abasabana bayo. Baba bahungu n'abakobwa. Kandi amarira bose barize. Nzayahanagura amaso yabo. Amen. Amen. Tuambie ya kwamba ijapokuwa mnasikia kama mbingu itashuka, hii hema ndio yenye itashuka. Naye Mungu atakuwa katika hema. Wale ambao ni watoto wake kweli, ambao walishika amri za Mungu na ubatizo kwa jina la Yesu Kristo, watakuwa wanafika kwenye hema. Hii hema itakuwa Yerusalemu.
Unafuata tena. Ni kujua ya kwamba dunia kwa kweli humbwa, nchi zote hazina bahati sawa sawa. Na watu wote hawana bahati sawa sawa. Je, basi tunajifunzaga Goma tano kwenye tuko? Eske tunajifunzaga Kongo? Hatujifunzage Kongo. Basi naandikiwa wapi? Kila wakati Yerusalemu. Kila wakati Israeli. Kila wakati Yudea. Eske tunasemaga Goma tano kwenye tuko? Ni usema Yerusalemu inabariki? Na kwa masemi nyingine ninasema kwamba Yerusalemu ni mji wa Mungu. Kama hii ni Goma ni mji yetu, lakini mji wa Mungu ni Yerusalemu. Na nchi ya Mungu ni Israeli. Ndio vile biko, lakini Kongo ni ya Makongomani, haiko ya Mungu. Lakini Israeli hayo ni ya Mungu. Ni heba jimana nili manuka, ntabwo rizali Kongo. Ntabwo njyanira muri Amerika. Ntabwo njyanira muri Burayi. Ni Yerusalemu hatoranijwe. Aho ngaho ni Imana izatura. Tena nongere babire ko Yerusalemu ntabwo ariko hahoze kitwa kera. Yerusalemu wari umudugudu mukuru w'Abanyakanani witwaga Yebusi. Dawudi wahagera umwuka w'Imana umurimo. Arwana n'Abayebusi, arwana n'Abanyakanani, arwana n'Abamori, arwana n'Abamowabu. Kuko Imana ari imbere ya Dawidi, yageraga imbere yabo agakubita bakaba barapfuye, agakubita bakaba barapfuye, agakubita bakaba barapfuye. Maze amaze kwahirura avuga ati, hikiriye Yebusi ni Yerusalemu. Kuko Dawidi yahise, kuko binanu na n'uyu munsi ni Yerusalemu. Yemusi kujya kwa Imana yahaye umugisha. Izina Dawidi yavuze niryo rihari na n'uyu munsi. No mwishyura uko bagejeje. No mwishyura uko babyemera. Si muri riba basigo muzagisiyoni ngo muzagisiyoni. Usomye neza nako ni Dawidi wahise misiyoni. Dawidi wahise misiyoni. Niko biri na n'uyu. N'Imana nikikiremera. Amen. Wale ambao watakuwa na heri na haki wataishi pamoja na Mungu ndani ya hema takatifu. Na wale watakao kuwa na hiyo bahati watashika amri za Mungu na wabatizwa mjira la nani? La Yesu Kristo. Mahali upo sasa, kama uko ndugu au dada uko mgeni, ilikuwa naomba kuacha dhambi zako. Wale wa zamani wao walikuwa wanachoka kuna muda ya kutubu. Kama leo utatafuta mbuzi au kondoo, tunatoka huku tukiwa na damu, tunakuwa kuimwaga kwa madhabahu usitusamehewe. Si ndio vile? Lakini leo tumepata kondoo nzuri ambaye tusaidie. Yaani Yesu Kristo. Yeyote ambaye anasikia kama dhambi inamshitaki, aje kwa Yesu, anasimama kwenye madhabahu akiwa kuhani mkubwa na damu yake ilitolewa, utasamehewa. Si ndio vile? Utasamehewa. Kumbuka giza lilitoa juu yako, akajitoa juu yako. Alikubali kuwekwa misumari, alivikwa taji la miba, naye hakufanya dhambi. Aliyefanya dhambi ni sisi. Lakini usikuwe sawa wale watu wa huko. Wamoja Yerusalemu wakati walipita wakamwona kwa msalabani, walisema hivi, ona huyu saliponesha kiwete, salifufua na Lazaro, aliponesha msika wa Tiro, salitembea juu ya maji. Ewe Yesu wa Nazareti, jitoshe kwenye msalaba, ukashuke na sisi tutakuamini. Asema na wamoja walitingiza vichwa vyao. Wewe uliponya wengine, jitoshe pale. Biblia inasema ya kwamba ilifika wakati walikuja wabaya wakamtokea nyuma. Sio sababu alimfunikaga kitambaro mumani. Kisha wabaya wanatokea nyuma, wanasema Yesu tabiri ni mwanaume mwenye anakupiga au ni mwanamke? Ni kijana au ni fii? Tabiri ni nani anayekupiga? Yesu wakati alitabiri. Ikafikia wakati watu waliweza kuwa wako mshida moja, lakini hawanapendana. Na wale wabandi wenyewe walikuwa wanasumbua pamoja naye. Ule wa kushoto akasema, lakini yenyewe wanasema ni kweli. Wewe kama unaponya watu kweli, Yesu ukitosha moyo misumari unashuka, kisha unapanda na marito unatutosha kwa ina sisi tunashuka kweli. Sasa mimi naweza amini kama uko mwana wa nani? Wa Mungu. Tutaamini. Alikole kama bii ibyo kuja mu ijuru n'ababyeyi ngo niba n'umuntu ari mu yakumva nk'umubiri abo ngiye gukirana ibyo yaravuze ugiye umubiri kwa ukuri yarafite ubushobozi kuhibura yarabishobozi no kubamagaho yarabishobozi ariko se cyane cyo kwikora ku musaraba ntabwo cyari maze ikindi gisambo babwire ngo kujya mu ijuru ni impano nayo ntababihawe. Ikindi
n'igisambo kirakirareba ijaboni ariko mwana rero uvuze nabi uvuze nabi mwana uyu mugabo ntacyaha yakora bose icyo niba bafatiye hano ufite nakuze cyo muri muja nafata umugore wa furani baka n'umugore wa furani ihene twaraziye abantu barahoze bitera n'abantu bizimwa twebwe twazize ibyo twakoze ariko ntacyaha yakoze siko bimeze. Yesu marakebuka areba icyo gisambo cyari kiriho aramubwira urabizi wehoho none turahurira ni paradiso ukurako bati kujoni mu munota waba warisha abantu igihe kirekire none bakumva iparole ukababari n'uyu munsi wabujura burabe ugasanga wajayo abamaze imisano bagasigara reka nkubwire nozi icyo gisambo no cyagiye paradiso ahubwo nkubwire ngo cyagiyeyo n'abapetero basigaye cyo cyara ikigeze ngo igisambo cibaga cyarikigeze bakiri ku isi bategereje akarengane n'ingoda none impano y'Imana amena kirara kigezeyo twongera tubabwire rero muri message none ukugenda turakura kandi rero n'abantu bumvaga message ukaja kubisobanura utarabishobora wakumva utarabishobora ugahora reka mabwire twese twizeye ko Yesu yapfuye siko biri ariko nababwira ngo rega message bazikuba ibyanditswe nta nubwo yapfuye wavuga ngo mbega rega mubwire ntabwo yapfuye uteze twizera ko yapfuye ariko ugiye muri message ukimika ngo yapfuye kurikirana neza abwira igisambo ati turahurira i paradiso Yesu wapfuye yararagera i paradiso kandi aramubwira ngo turahurira none i paradiso Yesu yageze paradiso yapfuye yageze paradiso waramuze kurikirana neza yageze paradiso ari muzima reka mbabwire Petero aratubwiye ngo Kristo akimara gupfa yamanutse ikuzimu ajya kubohora abandi urabyumva neza ujya saa cyane ngo eli n'amasafa gitanu mana yanjye iki kikunekeje babonaga Yesu umubiri ariko yitwaga eli yarigiye Imana yigeze gutera yarigiye iyo Mana ari kugenda ntabwo ari igiye mu ijuru byumvurya Imana yabonye inama itatu yarwanye na Satani mu ijuru iramutsinda baraza barwanira mu isi aramutsinda aramubwira ikuzimu Babeli ikuzimu bariyo n'Aburahamu bariyo n'Isaka bariyo n'abandi bariyo aravuga ati ukora neza ngo mu ijuru n'abandi n'Abrahamu bizabitsinda umugabo ngo baramanutse ariko ibiyahudi byabibisha ngo ngo byatekereje ko Babeli ngo biraza birukanga n'izo mishari bijya kwibusozi bisanga yagiye kera ariko babonye ngo yapfuye babonye ngo yapfuye naho yagiye yamaze kugenda yari yagiye kuzimu maze ngo muri ako masaha ya saa cyenda kwerekeza nimugoroba arakirana maze ngo bagere aho bari bari n'Abanowa n'Aburahamu barahaguruka maze ngo barahaguruka bahungu bagera i Bazima maze ngo bagera i Yerusalemu maze ngo bagera i Yerusalemu baje barababona n'amaso baje barababona umudugudu barababona kandi barabamenya ushobora kuba ngo baba batiwe n'iki umuntu uri mu mwuka w'Imana abona ibyo abandi batabona akamenya ibyo abandi batamenya reka ubaho urugero Yesu na ba Petero babayeho hasize nk'imyaka 2000 bose yarabayeho urabyumva neza ntabwo bari babazi babyumvaga nk'uko tubyumva maze Yesu aravuga ati umwana abana babiri b'inkuba ariwe Yakobo na Yohana kandi nawe
rutare tuzamuke maze ngo barazamuka bageze mu buryo bw'ubuyobozi maze ngo bageze kuri uwo musozi maze ntabwo byatinze Mose aramanuka maze ngo haza igicu kirabakingiriza kiravuga giti n'umwana n'abajya guhurira mwishimye Petero wari umunyabwenge aziba kubaza Yesu aramubwira ati yewe Yesu si nguyu Mose nguyu na Eliya ibaze yarababwiwe n'iki kandi baramufata ahubwo muri we hari ibirima byose by'abandi batamenya aravuga ati uyu ni Mose kandi uyu ni Eliya amina arangira aravuga ati twubake ikiraro cyawe twubake n'icya Mose n'icya Eliya ariko tubabwire ngo abo bamaze kugera iyo ngiyo Aburahamu yababwira ati hagati yacu nawe harimo umuringoti munini icyo bawushyiriyeho ni ukugira ngo abariyo batazi ngo kandi n'abarimo bataje iwacu twamubwiye none sinatamusha gukora zora bitashoboka amagaruka ino ntiwanamwohereza agasubira igoma akajya kubwira abagore basanganaga n'abandi basuzumira abagabo nabo batazaza kugira azamura amara ati abamashoka aho kiri igoma gafurubo ni yawe maombi ni yawe samuca ni yawe n'abamahanga yose bariyo esanya yabo niba yumvira icyo tubabwira rero we kugira n'ubwoba ngo muzapfa turababwira ngo abapfa barareba kandi abapfa barumva n'abapfuye baravuga icyo tubabwira rero burya uwo mureba ahantu bakazana ahubwo ikiri muri rukazana nicyo tuvugana nacyo niyo muntu kandi ikiri muri bye nicyo kizarimuka cyangwa cyo kizaba ubugingo buhoraho abantu bamwe bafite ubwoba ngo tuzapfa muzapfa si muzapfa mugihe ntabwo tuzapfa nta n'ubwo umuntu w'Imana apfa babwira ngo uwaremwe wese ntabwo azapfa azaba iteka ryose uwapfuye arumva kandi arareba rwose nyamutuzi yageze kuzimu ngo yubura amaso arareba abona Aburahamu abona na Lazaro ashobora no kumubwira ati Aburahamu bwira Lazaro akora mu mazi ari Lazaro yari yarapfuye ari Aburahamu yari yarapfuye yamutunze yari yarapfuye ariko bararebaga bakavuga amen ati burya nubwo mwabona ngo turapfuye ntabwo abantu bapfuye ahubwo tubaga twimutse amen reka niko kuvuga mukagira ucu barangiza ukwezi batakubonagaho bakagira ngo waraheze naho abavuye mu isi barabimutse kandi aho turi kwimukira ntabwo tuzongera gupfa ntabwo tuzongera gupfa ahubwo tuzabaho iteka ryose none se ninde ushaka amazave mu isi amahoro siwe dukeneye ushaka amazave mu isi amahoro ni ugutandukana n'icyaha be wakwisuzuma aho uzikora n'abaraga barateranya amahoro abana b'abanyabyaha ukaba urinde mu munyedini murebe gukora hamwe ariko nawe ufite ibyaha biti aho barahari